ave kukhulunywa kamnandi ngomuntu oseshonile. Indlela ekukhulunywa kamnandi ngayo ungafunga ukuthi bonke labantu abakhuluma kahle ngaye babe kade bemthanda esaphila. Kodwa manje ngoba engasekho izinto eziningi abakhuluma ngazo uyabona ukuthi hayi ngempela bebemazi. Ngifisa ke la ukukutshela something ukuthi there's really no need ukuthi umuntu umazi kakhulu uma ngabe eseshonile, kodwa uhluleke ukumazi uma ngabe esaphila. Ngizama ukukuvezela ukuthi kahle kahle siphila kwi-strategy sikaSathane. USathane ufuna izihlobo zethu, abangani bethu, abantu esibathandayo, singakwazi ukuthi sibabheke noma sibathande noma siba-enjoye i-presence yabo besaphila. Kodwa ke sithi travel quite a distance ukuze siyosho our last word ukuthi bebengobani sibazi kanjani. That is not a good thing according to uNkulunkulu and according to i-public eye. Ngoba lonto leyo yinto nje leyo etshengisa i-hypocrisy and ne-cruelty. Ukuthi uyangibona ngestrugglisha ngifunana nemisebenzi, but ke lutho ukuthi wena ungenelele empilweni yami ungikhombisa usizo. Yeah, sometimes abantu are struggling empilweni, but at least umuntu before umyekelelele ngamsiza once or 2 times or 3 times, and then mase uyamiyeka phela ngoba phela ngeke wahlezi usiza umuntu umbono nawe ukuthi une responsibility yakho, but ukumsiza nje kancane umuntu before umyeke, especially uma kuwakini, especially uma umazi, uma ekhala kuwena unalo usizo ngamnikeza 1, 2 or 3 times. Ngoba phela after 3 times lo muntu ethi ngeke phela nami ngineyingane, nami nginempilo, kuya-understandeka uke wazama ukumsiza naye noma sengakuzonda at least wena uzamile ukumsiza phela bengeke uhlezi umsiza. But ke ukumyekelela nje umuntu kanjalo, the reason why ngikhuluma kanje today ingoba ziningi izinto la ezishayayo. Lezi zinto lezi ziyashaya ngoba egcineni uma abantu sebebodwa bayasho ukuthi hayi lo loyani uyangikhohlisa ukuthi anti uyangithanda, ngoba ngale nkathi ngimdinga akazange athi show up. Ingane mayisilotsholwa sekwenzeka izinto ezinhle, sithola umsebenzi, ila khona ihlobo esiyibona khona seyisondela, kanti lo muntu bebemyekelela. Ngizama ukuveza la ukuthi isikhathi esiningi ayikho right lonto le, especially uma ngabe sesibona ukuthi khona ukuhle okwenzakalayo.